nabonye abantu barimo badisita benshi ngo bya rasta ngo simbizi ndayizi cyane 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 mu buryo nzi ivuka ryayo ndayizi cyane. I saw some people debating on what I thought about Rastafarism. I understand its origin, where it came from, some origin of... Kobwa bacu bagira ubwiza bakagira ngo nukoza gusa bambaye ubusa hano imbere nibaje kugwerekana hanze hari women are beautiful, but they can't even go to the imbere y'Imana ugomba kwikwiza ugomba kwambara neza. Mwumva bakobwa ntimukaza mwambara amapantaro hano imbere muza mwambara amakanzu meza. Women should be mukenera amapantaro iriya hanze muri ariko mu nzu y'Imana haba conduct code zaho. So our women abahungu bacu ntimukaza mushyiremo imisatsi ya rasta iriya misatsi ya rasta kandi muri abana beza no gutobora amatwi biriya sibyo. Abarasta batangiye ryari batangiye ari abarakare. Ikindi cyo mutazi rasta yatangijwe nande rasta en fait anyway biriya byatangijwe n'abarakare bo muri Jamaica abenshi bari bavuye muri Congo. Buriya Congo niyo hamwe n'abagabone bashiramo vodru niho rasta ikomoka. Nabonye abantu barimo badisita benshi ngo bya rasta ngo simbizi ndayizi cyane 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 mu buryo nzi ivuka ryayo ndayizi cyane. I saw some people debating on what I thought about Rastafarism. I understand its origin, where it came from, some origin are from Congo, from Gabon. Marcus Garvey nibo batangiye the founders of the Rastafarism movement. And Rodney started to write about it. Imaze gupfa uwaje kongera kwizamura ni Bob Marley biciye mu kuririmba revived Rastafarism by his story songs. Icyo bakoraga kubera imico yo muri Congo kera babatwara ari imbohe bagiraga ikintu cy'urumogi bita cannabis kugira ngo ubashe kuja mu mwuka wagombaga kunywa cannabis nukuvuga ngo umurasta agomba kuja mu yindi si donc ari byo bita Babylon. So ndayizi cyane n'abayirimo the reason why Rastas smoke cannabis or marijuana, the origin is from Congo a long time ago, where they were also worshiping idols. They had to smoke cannabis to go into trance and worship their idols. That's why it's involved in Rastafarism. When they missed where they came from as slaves, batangiye gutresinga origine yabo ko ari Abayisiraheli baza gutora Manelike wa kabiri we Haile Selassie ngo babere umwami ngo babere mu buryo bamwita ngo niwe Yesu. Ngo abarastafara Yesu wabo suyu wacu ni Haile Selassie uriye muri Ethiopia wapfuye. So donc ni gute mwakwambara biriya biye. Rastafarism is a false religion. They are Jesus, the Messiah is Haile Selassie from Ethiopia, so they don't have the same Jesus, same Messiah as us. Niwe bita ngo n'intare y'umuryango wa Yuda niyo mpamvu bagirana n'iyintare. They call him the Lion of Judah. Haile Selassie, not Jesus, our old Jesus. Iriya misatsi batangiye kwitereka rya. So why did they start to have dreadlocks? Suko basomye muri Bibiliya, no. They didn't read it from the Bible. Yarahunze mu Bwongereza abaprisonier barimo batabasha gusokoza imisatsi y'abanye myinshi aho niho baje kudevelopa rero gukuza imisatsi yabo muri kwa gukuza imisatsi bashaka ikiba defanda baravuga ngo n'abanaziri bagiraga imisatsi ariko ntibayishiragamo madrede. The reason why jewe ndayizi